رونهیا کردستانی ج روجاوی کردستانی دما و خوش به بینرین هجا ایرو هفته آدار 2026 روجا سهشنبه به خلک نوج برنامه روجاوا رونهیم لپیش جوانه بینرین هجا ده ساعات دست بکیده ایدیم قلا جشن نتوی قلا نوروز بکن کم نوروز جبو گلی کرد خودی گرینگه که بچه آوای که او نتنه و که هاتنا بهاره لدعالی برخوادان رژیم همانه که بنگهین جبو تواهی گلی کردم هرچی قاسی ده نوا زخت و زورداری ده گلی کرد جلوی که خواه دورو دریش هبلی هرتم نوروز جبو خواه که سمبولا که سرکه دیتیه او هرتم و که یک جه خالین سرکی یم برخوادانیه پیناسه کریه دو سابو ایروشی وسانه و دیاره که و جبو پاشارو ججیم هر ججنانه توی یا نوروزی بوی آوائی پیک ورم امی دوی ساعتا دست پیکا برنامه خواه روژف ده مجرا نوروز او آمدکارین و او پیامین طیبتین ایسالیین ده نوروزا 2026 ده در بکوین امی به ریا میوانین خوین هجا نقاش و گفتگو بکن ده او جیم پشتی ناو بریم. بری بینرین هجا جبو ساعتا دست پیک یا برنامه خواه روژف دو میوانین مین هجا و طیبت و هبن لبریاکم از میوانین خواه ین هجاب و بینرین هجاب بدم ناس کرن دیمنک هیا که جوارگاه شیط رستم جودیا مغموریا که خواندکارین مغموری مینا هر سالین در بازبوی ای سال جاره کردن جداهای خواه هر کسی و جوش و اتمسفر نوروز 2026 بچه آوی پیشوازی کرنه و آمدکاریه که بچه آوی کرنه امی بینین لسر اکرانان و بهوره لأف خبات که جوانین خواندکارین وارگاه مغموری آمده کرنه بهوره لی تماشا بکن. بری بینرین هجاب دیمن جه آلی خواندکارین وارگاه شیط رستم جودیا مغموری و هاتبو آمده کرن که بریا چند کلیان گهشت بر دستیمه و مجانی لسر اکرانان خواست آمده کاری و جوش اتمسفر بطایبتی یا نوروز 2026 یا لوارگاه شیط رستم جودیا مغموری بینین لسر اکرانان و با بینرین هجاره پار و بکن مگوت خواندکارین وارگاه مغمورین شیط رستم جودی هر سال برنگی که جداتر با آمده کاری که جداتر و بر شوازه که جداتر خوش بو جشن نتویا نوروزی آمده دیکن و ای سال جیم به آمده کاری که بوی آوی کو به هفتان آمده کاری که وان یاج بو درخستنا دیمنه که پیشنگ لهنگ کاوی همدم مظلوم دخان یا کو به سه کبریتان لزندان آگر بردا بو بدن آخوا او بو کاوی همدم یه نوم کو وکی سمبولا سرکی لی هاتبو مخواستن بینن سر اکرانان او با بینرین هجارا پار و بکن لی دوی ساعتی ده مگود بطایبتی جوش و اتمسفر نوروز 2026 و پیامین کو در بکمنجی امی به دو میوانین خوین هجارا نقاش او گفتگو بکن که او چافقانی سرکین نوروزین ای سال که لگل وانن یک جا آمده بمرا آمده که پارلمنتری دم پارتی بریس محمد کماچ شوات خوش به حوال محمد جنهاده جشنات نوروزی پیروز به شب خوش مامسته نوروز آجی پیروز به و هر وها یک جهه دنیا که هری زیدن بجین دمان نوروزان ده
بال لسر او جی نوروزا قندیلیا کو بنابودنگ او هر سال جبوی جی آمدکاریه که برفره تکرن لگل ما آمده کو میوانی می هجه تکلداری و یکیجی او جی آرام حسین هفسروک مجلسا گل بناری قندیل شوات خوش به آوات حسین خوش سرچاوان هر هبن بلی به وان هر دو میوانی خوین هجار امید ساعتا دست پی که به طایبتی تکلداری اتمسفرا و آمدکارین جشنا نوروزی هم لپایتخت کردستانی آمد و هم جی لسمبولا کردستانی لبنار قندیلی و بچه آوایبه امی به هر دو میوانین خوین هجاره نقاش و گفت و گو بکن لی ام جا آمده دست پی بکن جبرکو ما گوت هر سال بالا هر کسی لآمده و چاوی هر کردکی لنوروز آمده که و بچه آوای نوروز وره پیروز کرن حوال مما تمام جگلتا دست پی بکن او بیجین ده چارچوبه نوروز ده شغل باکوری کورسانی دست بکریم لی اتمسفره که بچه آوای هیا بله سریدا و میوان و تماشاوان هجاز برزداری سلاف دکم و نوروز آواشی پیروز به براستی نوروز 2026 نوروز کی هم بجوه دیروکی ببرج بوی که وکی هاتیه پیناسه کرن و نوروز آزادی و یکیتیه دموکراتیک هاتیه پیناسه کرن و براستی جی هم رگور روح روزانه و هم جمعن بیجن روشا کرد چار پارچه کردستان ایده در باز دبن پیوستیه که جی بی رنگیت این زمان یعنی هم بیجن تکوشینا گله کلیاج بوی آزادی و هر وها دوی روشا داوی دا روشتا ناوین کتی در باز بیتن بالگرینگیه یکیتیه دموکراتیکه نوا هم بیجن گله کرد و کردستانی انده ببین رنگی هم بیجن نوروز پیشوازی کرن وکی هونجی دشوپینن ل باجار و باجارو که باکوری کردستان بروجان دست بکریه یعنی هم بیشتر به دکتراسیون نوروزا از بیشتر 2026 هفته که بریان حال آمده به باجاری ما دکتراسیون ویکر هر وها گرینگیا به نوروز یک هم بیشتر معنا به نوروز 2026 جبوی گلی کردچیه و هم بیشتر داخلیانی در جهات زمان هم جیت کلانو هم بیشتر باجار و باجارو که باکوری کردستان دا نوروز به ورح آزادی و یکیتیه که دموکراتیک ته پیشوازی کردن وقتی زن وجد دست پی که آنی زمان نوروز بوی کردان نکواد بیشم بهاری که نو دست پی کریه همان دمیداد دیرو که دست بوی کردان خط کی در خاله کی در برخدانه وکی هم بیشن کابای حسینکار وقتی که هم بیشن هم بر دهاق برخدانه کی به هم پادا و سرکفت آگیر نوروز بو نشانه سرکفتنه جوی دمی حتی نهاد نافگل کرد نوروز وکی نوروز آگیر نوروز جبوی آزادی و سرکفتن براسی ته پیخستن و هم آگیر جروش بروش هم بیشن گرد بیت و پیش وده چیتن لبلی وکی و جهانی زمان چاوی هر کسی نوروزات آمده وکی هم بیشن دیرو که داجی نوروز آمده براسی گله کی پیام انگرین کاتن داین گله کی خاله انگرین هم بیشن نوروز آمده در کتن پیش و نوروز هنه داجی نوروز آمده و جاره کدن وکی همون نوروزن کل باجار و باجارو که همون کردستان پارچه این کردستان ایت پیشوازی کردن به وی رنگی به داخواز آزادی و یکیتیه که دموکراتیک و نوروز پیک وره هم باورند و نوروز دا هم پیام گره گرینگ دی ورند داین یعنی به تایبتی نوروز آمده دا و پیام گره که گرینگ و دیروکی ورند داین هر وها آگیر نوروز جیش بوی سرکفتن و آزادی گله کرد و آمد دیاربکر پایتخت کردستان هم بیژن و کی چاوی هر کسی که نوروز هم بیژن آمده و به وی رنگی آمده جی و کی باجار و باجارو که کردستان حمیا وره پیشوازی کردن بله هوال آرام نها مگوتیا بقاسی آمده نبجی لقندی لجیم هر تمام بجنج برکم بطایبتی گریلان آزادی کردستان و اتمسفره که زیده یا لنوروزا لقندی لهایکو همان بجن خلک می باشور بریا نوروزی بچان روزان خو حاضر دکن او بر بقندی ل برید کبن گلو لقندی آماده کاریه که بچا آوای هجبو نوروزی لراسيدا سرتا با سلاولا و والله خومان كميواني برنامج كيتوا وهم ججني نوروز وهم ججني رمضان لو تواي بنراني كانال كتان بيروز وهم ججني نوروز وججني رمضان لربلاتي لشهيدان
لە گەردەکانی سەرچیە لە شەربانان لە پێشمەرگەکان تاوی گەلیۆس ڕاستی پرسیارەکەت قندیل کە شتێک کەمتر نیە لە ئامەت ڕاستە قندیل لاکەی بەرخودانە بۆ گەلی کورد و بۆ تەواوی ڕۆژهەڵاتی ناوین ڕاستی لە ئێستادا قندیل بۆتە سمبولێکی نیشتیمانی ئێمە وەکو قندیل یا وەکو مەجلیس لە سەر ئامادەکاری ڕاستی ئامادەکاریەکان تقریبان دەتوانم بڵێم تەواو بووە و هەمیش وەکو مەجلیسی قندیل پێشوازی ئەمە بۆ گەلی باشوور و پارچەکانی تری کوردستان ڕاستی ئامادەکاریەکی باش کراوە لە ئێستادا بەڕاست دەتوانم بڵێم لە دوێنێەوە گەل وردە خرۆشاو بۆ قندیل دەتوانم بڵێم ڕێژەیەکی باش لە دوێنێەوە خەڵک بەشداری بۆ بەشدارکردن یا بۆ پیرۆزکردنی نەورۆز ڕویان لە قندیل کردووە لە بەیانی شەوە ڕاستی ئەو ڕۆژ پەیوەندی زۆر کراوە ئەم ڕۆژکە گەل بە هەرەژانێکی باش بەشداری نەورۆز دەکەن بۆ بەیانی تەسەور دەکەم بەیانی بۆ چکەمە بەیانی دوو بەیانی ڕاستی گەل بەشێکی زۆری هەم باشوور و هەمیش بەشێکی پارچەکانی تر بەشداری قندیل بن لە ئێستاشدا کێشە و ئاسەنگی کە پێشتر ساڵانی ڕابردوو ڕاستی هەبوو بۆ قندیل وەکو ڕێگری ئەوانە لە ئێستادا ئەو ئاسەنگانە شارەسەر کرا شێکمانی ڕاستیدا ئێستا و ئێمە چکە 19 مانگ مەراسیممان 20 مانگ کەمان بوو 21 شەمانە 3 ڕۆژ ئێمە مەراسیممان هەیە لە قندیل بۆیە گەل لە دوێنەوە ڕاستی داخلی قندیل بووە بۆ پەیتا گەل ڕاستی بەرەو قندیل هەنگاو دێنە لە ئێستادا ڕێژەیەکی زۆر لە خەڵک بەشدار بوو لە قندیل ئێستا ماوەتەوە و چاوەڕوانی و دوو ڕۆژەی کە بۆ 19 مانگ و 20 مانگ ئەوان لە چاوەڕواندان ئێستا باش ینی تا ئێستاش دەتوانم بڵێم نەورۆزی ئەو ساڵ جیاوازترە لە ساڵانی ڕابردوو لە ڕاستیدا هەم ئەو پرۆسەی کە سەرۆکایەتی پێشکەشی کردووە و هەمیش ئەو بارودۆخی کە لە ڕابردوو لە ڕاستی لەسەر قندیل بە تایبەت ئاسەنگێکی زۆر هەبوو لە ڕووی دوژمنەوە لە ئێستادا ئەوانە ڕاستیش ڕوو لە کەمبوون توان بڵم هەرنی ئێستا بۆیە گەل زۆر بە هێرزانێکی باش بە مورالێکی باش بەشداری ئەو ئاهەنگە دەبێت و تەسەوری ماوە ینی ئێمە تەسەور دەکەین نەورۆزی قندیل دەتوانم بڵێم هاوشێوەی ئامەد بێت تەسەوری ئەوە دەکەین بە 100,000 کەسێک بەشداری ڕاستی بۆ نەورۆز بێ بۆ بەتایبەت لە قندیل ئەمساڵ ئامادەکاریەکەمان بۆ شێوەیە ئێمە تا ئێستا ئێمە چاوەڕوانین گەل بەڕاستیش ڕوو لە قندیل بکەن بله نا هەواڵ مەمەتمە گوتیا ji ber ku hûn her du mêvanê mên hêja bi taybetî hema her du cihên ku hûn lêne cihên ku herê zêde her Kurdek dixwaze di wan newrozan da amade be hem Amed û hem jî newroza Qendîlê ye di aliyê amadekariyan de bi taybetî me got li bajarî Amedê gelo amadekariyên newrozan mezin baweke giştî hatine kirin ango em bêjin êdî ji amadekariyan zêdetir hemasa atmosferek derketiye ku Kurd hemiye xwe li paytextê bigirin. Bilê birastî yani dualî her du pirsêwe jî birastî cî hatine yani bi aliyekê de em bêjin kar û xebatên Newrozê bi rojan beriyan ha li Amedê em bêjin amadekariya Newrozê têkirin. Lê ek din jî em bizanin yani gelê Kurd wextê ku Newrozê da Newroz tê gelê Kurd her tim ji bo van Newrozan birastî mehneyekî gelekî girîng dide Newrozan ji bo qasê gel ji xwe her tim amade ye. Em dibînin yani Newrozên ku derdoran bajorekên Bakurê Kurdistanê tên kirin diwaran Newrozan da jî em bêjin coşa ku pêş dikevîtin çavê her yekê her kesî ew e ku 21 Adarê li Amedê Diyarbekirê divê Newrozê da jî ciyê xwe bigirin. Bo vê qasê yani amadekariyên giştî ji bo Newrozê em bêjin plansaziyên giştî davetnameyên em bêjin ji bo ku Newrozê hatine belav kirin nekû tenê em bêjin Bakurê Kurdistanê ji derveyê welat jî her wihal parçeyên Kurdistanê jî davetname jî hatine şiyandin em bawerin wê em bêjin bi vî rengî Newrozekî em bêjin dîrokî were pêşwazî kirin. Boy ku serî da jî em bêjin anî ziman Newroza 2026 ji bo ku Newroza azadî hate pênasekirin her wiha bi salan e yani bi hezar salan e gelê Kurd bi agirê Newrozê rastî tekoşîna xwe ya azadiyê mezin diket û pêş vedibetin bi vî rengî gelê Kurd bi taybetî Bakurê Kurdistanê çavê her kesî Ameda
نوروز آمده و داخوازا هر کسی بیشتر بیشتر بوینا و نوروز ببیتن به نوروز دا براستی هم یعنی وینه کی آزادی و یکیتی جی به تایبتی نوروز دیاربکر دا نشان هر عالی بدتن ببیدنگی کارو خبات این کو حاتن حتی نه حاتن نکرن و ام بیشن آماده کاریه گل آگ بسر بخواه یعنی گل بوی کو نوروز دیاربکر آماده بیتن بروجان هرکس به کلجان و به هویه کی مزن لبند آمد نوروز آمده. بله هوال آرام ما قلت يعني هون جي دبيجن لقندي لهم آماده كاريه كبوي آواه و هم جون دبيجن دیرو که دام گام بجید دنوا سالین داویه دم هون لبندا پیشوازی کرنا یک جن نوروزن هری بگرسینه گلو دوید چارچوبه ده انها ام بجین لباشوری کردستان جی با آوای که گشتی خباته که وی وسهایم ان جبو کام بجین نوروزا لقندیلی دنوا باشوری کردستان ده و که نوروزا سمبولا هری مزن لیواره لراسیدا اما وکو آمادەکاری بۆ ئەم نەورۆزدا وەکو هەواڵیشم ئاماژەی پێکرد ڕاستیش ئەو نەورۆزی 2026 تابێتبەندێکی جیاوازی هەیە هەم و پامەی کە سەرۆکایەتی سەرۆکایەتی کە پێش پرۆسەی ئاشتی کۆمەلگای دموکراتیک ڕاستی ئەمە بەخۆی لەلایەکەمیش لایەکەمە لە قۆناغێکی شەڕ داینەر چوارپارچەی کوردستان ڕاستیدا ئێستا گەل لەسەر هەم باشوور فشارێکی زۆر هەیە هەمیش لەسەر ڕۆژاوای کوردستان هەیە هەمیش لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هەم لە باکووریش بە هەمان شێوەیە بەڵام لە هەمان کاتدا گەلی باشوور ئامادەکاریی باشی کردو لە ڕاستیدا بۆ نەورۆزی قەندیل و پێشبینی دەکەین بەڕاستیش گەل چکەمە لە ڕابردوودا چۆن بۆ سەفەربەری بۆ ڕۆژاوای کوردستان گەل تەواوی گەلی باشووری کوردستان ڕۆژا بۆ سەرجادەکە و بۆ کەوتە مەش و چالاکی و بەشداری سەفەربەری ڕۆژاوا بوو و ئێمە تەسەووریمە ئەوەیە و دڵنیاشینەوەی کە گەلی باشوور بە هەمان نەفسێت بە هەمان گروتینەوە بەشداری نەورۆزی قەندیل دەبێت و پێم وابێت ڕاستیش نەورۆزی قەندیلی 2026 دەبێتە نەورۆزێک کە لە ڕابردوودا نەورۆزی بۆ شێوەیە پیرۆز نەکرابێت و هیوادارم گەلی باشوور لە ڕاستیدا گەلی باش بێزانێکی باش بە وڵات پارێزی بە نیشتیما پەروەکەوە بڕژێ بۆ قەندیل بەڕاستیش کە قەندیل سمبولی نیشتیمانە خۆ دامەژت پێکرد گەورەترین ئەوەی نەورۆزی ئێمە لە ئامەدی باکووری کوردستانە و دووەم نەورۆز کە دەکرێت لە بەڕاستی لە قەندیلانی گەلیش ئەوە باش دەزانێت بۆیە من تەسەووری ومانەیە کە بەڕاستیش گەلی باشوور بە بەشی زۆری هەری گەلی باشوور ڕووبکاتە قەندیل. بله هەواڵ ئارامش بەر کە هون هەم هەفسەرۆکی مەجلسا گەلیا بنارێ قەندیلە و هەم ژون ئەندامی کومیتە ئامادەکاریە نەورۆزیدا بارجی تێبیرا من د نەورۆزا لە بنارێ قەندیلێدا یعنی سەرمایەکی زێدە هەبوو گەلە بە تایبەتیش بۆ ئەو کەسین کوتێن و دەرێ تشتێکی جودا هەیە ئەنگوان بژین هەر کەس لە گۆری دەرفەتێ خوا وسا خەبات بکە لە ڕاستیدا وەکو ئامادەکاری ئێمە ئامادەکاری کراوە ئەوەی کە وەکو میوانیان لە دوورەوە تۆزە دێت یا بێمە جێگای ئەومان دابین کردو وەکو ماڵ بۆ ئەوان لە ڕاستیدا هەمیش مزگەوتەکانی بناری قەندیل لە ڕاستیدا ئێمە ئامادەکاریی باشمان لە مزگەوتەکانیشدا کرد و مزگەوتەکان کراوان بۆ هەموو ماڵباتەکان کە بکەون ئەوێ و ئەوەی کەوێتە سەرشان ئێمە وەکو مەجلیس ڕاستی ئێمە کەم تەرخەم نەبووین کەم تەرخەمیش نابێن چونکە ئێمەمان کردبن چەند ڕۆژێکە ڕاستی لە نەورۆز داینە بۆیە من پێم وابێت گرفتێک نابێت لە بۆ قەیمانەوە و ئەوانەی کە لە دوورەوە دێن تا هیچ کێشەمانە بۆ ساڵان ڕابردوو ئامادەکاریی باش کراوە ئەو ساڵ زۆر باشتر کراوە ڕاستی ئامادەکاریی باشە لە ئێستادا بەڵام ئەگەر ڕاستیش گەل بتوانێت پێداویستێکی سەرەتایی لەگەڵ خۆی بێدێ وەکو چادرێک ئەوانە بۆ مانەوە چکە ڕاستی 3 ڕۆژ بۆ 4 ڕۆژ دەمێنێتەوە هەیە پشتی نەورۆزیش 4 ڕۆژێک دواتر دەمێنێتەوە ئێمە خۆمان ئامادەکاریی باشمان کردووە بەڵام ئەگەر شتێک وەکو پێویستێک لەگەڵ خۆیان بێن خراپ نابێ بۆەوە و شوێنەکان بە ئام کراوان لە ئێستادا هیچ کێشەیەکی ئەومان نەبوو. بله هەواڵ مەمەتنها مەگوتیان نەورۆز دەما تێگوتن ئەس دکارم بێژم ئەمە یەکەم جەژنا نەتەویا گەلێ کوردە کوم هەر کوردەی دوێ ڕۆژیدا خوا دناوا وێ بویەرێدا دەبینە ئەنگوان بژین دناوا وێ ئاتمۆسفەرێدا دەبینە gelek rojên dîrokî hene ku bi taybetiyên ji bo civaka gelê Kurd lê dema tê gotin Newroz her tişt diçe aliyekê êdî Newroz tiştekî hestekî bi vê awayya cuda di nava gelê Kurd de dava kirin yani tiştek ku ez dixwazim bêjim
یعنی جا آمادەکاریان زیاتر جی هم هنێک لەسەر گرنگیا واتەیە هم نەورۆز و هم جی گرنگیا ڕۆژەشی هەنێک پرسیلمێن هەنە کو از دخوازم جوای میوانین خوێن هێژا بکەم بەتایبەتی چاوا دکاری نەورۆزی وەکە پلاتفۆرمێکی یەکێتیا جواکی مرۆڤ دکارە پێک بێنە بله براستی یعنی سری در جمعت محصوی که بهجن روشتات ناوین به تایبتی کرد چهار پارچه کردستان ایشی دمین دیلوکی دا در باز بیتن روژن دیلوکی دا در باز بیتن و کی هم بهجن ایریشن سر روجاوای کردستان دستکتی کردان بیک هاتنه همان دمیدا روشتات کردستان روشه که روژن دیلوکی دا در باز بیتن هر روز هم بهجن نوا شر امریکا و اسرائیل دا ایران همان دمیدا ایریشن بیشن روشتات کردستان دیگه‌تن هر وها باشوری کردستان حتی اینها ایروجن بیشن د اوکدا درباد و نچادا درباد بو ایران حتی اینها گلکی نز 400 ایریشن هوایی لسر هنگ عالیین باشوری کردستان دهاتیه دوی روشه داد دوی آسیدا براستی نوروز وکی مدسری دا گود بوی کردان خاله کی برخدانه بوی کردان جنوب امبیجن خاری خستن کردن جنوب تکوشین دست پیکردن وکی امبیجن نوروز همان دمیدا جنوب کردن امبیجن خزایی لی کرد دوی نوروز دا بوی تکوشین پیشروج دا خوش جنوب آباد کن معنی نوروز دیروکیا نوروز گرینگیا نوروز مجیه هر کرده که دا براستی جی خواه گرتیه یعنی هر کس گرینگیا نوروز ببینن که دزانیتن بوی به قاسی هم بیشتر نوروز 2026 وکی لحبر وی روشا روزانه کو کرد دا درباز بر روشتا نوین دا درباز بیتن وی جاره کردن بوی کردان وکی خاله کی برخدانه وکی خاله کی سرهدان جاره کی وره پیناسه کردن بوی کو آگیر نوروز وقتی کو گرد بیتن ببین انگی هم بیشتر تکوشین اگه کردی گرد بیتن یعنی هم بیشتر نکوتنه کاوای حسنکار وقتی که امبیجن لترکیه زندان آمده دا وقتی که امبیجن وی داره کسین که بدن آخوا به آگر دان آگر جار اکتی وکی میناکه که دیروکی بو دست پیکه که نوجی براستی ببین انگی هر تمتناب گلی کرد دا نوروز نکو تنه امبیجن وکی جشنکی امبیجن هاتنا بهارت پیناسه کردن و تی پیشوازی کردن یعنی گله کی بوی کو گله کرد به 1000 سالانه بندسته به 1000 سالانه به تکوشین خو حتی به دم خو پاراستیه به 1000 سالانه به تکوشین کی به همپا دستکفتی خود دست خستنه و هر وهوان دستکفتی خود پارێزن و جارێکتن بوێ ڕحەهانێ پێشوازیان نەورۆزێ دیکن یعنی وەختێک و وێنەیەک و نەورۆزێدا دەردikevin پێش بڕاستی ئێکوش دەربەر وێنێ هەنێ دنێرە dizane ku kesên ku em bêjin van nevrozan pîroz dikin pêşwazî dikin ji heft salê û heta heftê salî bi hişmendiyekî bi zanistiyekî bi hedefê armancekî nevrozê pêşwazî dikin ne ku tenê em bêjin wekî cejnekê tê pîrozkirin ew tiştekî cuda ye lê rihê nevrozê ê nav gelê Kurd da yani ji heft salî û heta heftê salî ku em bêjin zanistiya wê گرینگیا و سکنا و برخدانا و آگیر نوروز بجوش بیتن هویا براستیش بوی پیشرو جی هویه که مزند ده گلی کرد و هرها به وی خالی به وی شوازه بجن نوروز پیروز دکن چهار پارچه کردستانی ر دیاسپورای گلی کرد نوروز وکی بله جشنکی نتویه بله همان دمیدا روزکی یکیتیه که از باورم پیوندی من دیگه هوال محمد قطب و هوالی مهود دنکو آمده بکن لی ما گوت یش هر دو میوانی من هجا جی هر تکلداری مجارا نوروزی و آمده کاری نوروزی او پیامن سرکه ین نوروزی ام دخوازن بگیرن شو هوالی مد بجن پیوندی آمده بو لی ام هر انگل هوال آرام او هوال آرام جویه کی پرز بگن ها هوال آرام دمی در باز بو دجیم گلیک جبویه کی رخنه ده هاتا کرن کو ادیم نوروز یعنی جواته ویت جدا کردن انگام بجن تنی وکه شاهیه که لیتی کردن جبویه که هون چه بجن به تایبتی جبو راستیا رح نوروزی به جواکا باشوری کردستان جبده هیز کردن بده جیان کردن و دوی نوروز امرو بچه آوای بخوینه او آمده کاری جره بکن
لە ڕاستیدا نەورۆز بە واتای نوێبوونەوە دێت. نەورۆز وەکو هەباڵ مامەژەی پێکرد لە دیرۆشی گەلی کووردا نەورۆز زۆر واتە هەڵدەگرێت. لە ڕاستە ئەمە ناکرێت لە کاهۆی ئاسەنگەردا کورتی کەینەوە. نەورۆز ئێمە ڕاستیش ئەمە بە هەباڵانمان لە ئامەد لە زیندانەکانی ئامەددا بەڕاستیش سەرماندیان کە نەورۆز ڕۆیەتێکی بۆ گەلی کورد وەکو دەڵێت سمبولێکی ڕەمزێکی نیشتیمانی لە ڕاستیدا نەورۆز تەنها بۆ شایی نییە، هەمیش نوێبوونەوەی ساڵە و هەمیش مێژوویەکی دیرۆشیە، مێژوویەکی دیرۆشی هەیە بۆ گەلی کورد. بەتایبەت ئێمە لە قەندیل لە ڕاستیدا نەورۆزی قەندیل جیاوازە لە نەورۆزەکانی تر لە بەشەکانی تری کوردستان. پێڕاستی قەندیل بۆتە ڕەمزێکی گەردوونی، قەندیل بۆتە ڕەمزێکی جیهانی لە ڕاستیدا. ئێستادا قەندیل لە ئاستی جیهاندا قەندیل دەناسرێت، گشتی جیهاندا مەبەستمە. بۆیە قەندیل ئێمە تایبەتمەندێکی جیاوازی ئێمە نەورۆز لە شایی هەڵپەکەدا ناگەێنەوە، ئەوانش بەشێکن لە کەیف و خۆشی خەڵکە لەم ڕۆژە پیرۆزەدا ئەم نەورۆزە پیرۆز دەکرێت. بەڵام بەڕاستیش قەندیل بۆ ئێمە واتایەکی پڕبەهایە، بەڕاستیش ئەنێکی جیاواز ئێمە بۆ نەورۆز دەکەینێک بۆ شایی. بله هەواڵ مەمەد ناوە شەرت و مەرجین هەیەین لە کوردستانی لە ڕۆژهەڵاتە ناوین کو جیهان تێرە ئەم بژین باوەیەکی گشتی تێرە دەرباز دەبەدەم vê carê em çawa dikarin rihê berxwedaniya Newrozê di nava gelê Kurd de bi taybetî hîna geştir û xortir bikin û bi yekîtiyan netewî vê yekê tacîdar bikin. Belê. Birastî yanî wekî bêjin vê rewşya ku em têda derbas dibin pêwîstiya herî girêk ew e em bêjin vê rojhilata navîn da li çar parçeyê Kurdistanê yekîtiyekî di nava gelê Kurd da ava bibîtin. Yanî tê diyarkirin ku êrişê Kurdistan ser Kurdan da tên meşandin ne ku tenê em bêjin ser aliyekê der ser destkeftiyê Kurdan da yanî em dinêrin hem devletên herêmî li ser destkeftiyê Kurdan bi rastî di nava xwe da peymanekî veşartî jî avakirine lê ve car bi car derdikeve pêşiyê jî yanî em bêjin li Rojhilatê Kurdistanê, li Başûrê Kurdistanê, li Rojava, li Bakurê Kurdistanê wextê ku ez dibêjim qala Kurdan tê kirin heman demên da em bêjin devletên herêmî bi hişmendiyekê cuda nêzê Kurdan dibin. Wekî em bêjin êriş li şerê navbera İsraîl, Amerîka û Îranê da jî Rojava herê sereke Kurdên Rojhilatê ne. Bo çi Kurdên Rojhilatê ne? Bo ku ez bêjim gelekî em bêjim bi sedan salan e bin dest maye lê tekoşîna xwe jî van sedan salan meşandiye heta vê demê hatiye. Roj bi roj pêşkeftiye û roj bi roj mezin jî dibêtin. Wextê ku ev şerên navbera wan da jî diqewimin xala herî sereke em bêjin rojevê da Kurd ciyê xwe digirin. Ji bo ku heman demê da Başûrê Kurdistanê jî ew rewş diyar e yanî İran aliyekî şerê Amerîka û İsraîl dike aliye dinê êrişê li Kurdan dike. Her wiha Rojavayê Kurdistanê destkeftiyê Kurdan bi rastî gelek deman jî rastî êrişên em bêjin wekî Tirkiye êrişên pêdaviyê li ser Kurdan hate em bêjin meşandin piştgirî û em bêjin plansaziya devleta Tirkiye êriş pêk hatin. Wextê ku em bêjim nav devletên herêmî da jî helbestekî vê rengî li dijî Kurdan ava dibe dê wê meعنeyê gerek Kurd li hember vê em bêjin êrişên ku li ser Kurdan tên berdewam kirin Kurd demildest yekîtiya xwe ava bikin. Yanî bi yekîtiyê Kurd dikarin em bêjin xwe biparêzin û destkeftiyê xwe biparêzin pêşeroja xwe ava bikin. Em dibêjin du xal ji bo Kurdan gelekî girîngin, gelekî muhîmin. Yanî yekem ew e ku Kurd yekîtiya xwe ava bikin, yekrêzî û yekhelwestiya xwe ava bikin, bi duyemîn jî bi rihê vê yekîtiyê berxwedana xwe bikin. Yanî êrişê ku li ser Rojava tên kirin ya ser Rojhilat tên kirin ne ku tenê li ser parçeyekî Kurdistanê ez ser hemû Kurdan tê kirin ser destkeftiyê Kurdan tê kirin. Di vê rewşê da
گره کرد دوی امبیجن 100 سالا 21 یمین روشتاتا ناوینش نو تی سر راست کردن تی دیزاین کردن بلکه روشتاتا ناوین هنک سنور نو در بکوین پیشیه بلکه روشتاتا ناوین هنک هیز نو در بکوین پیشی لی دزانن دولت هرمی تایبتی دخوازن یعنی داگرکری کردان تایبتی دخوازن کردان تو نبکن تایبتی دخوازن امبیجن دستکفتی کردان تک ببن یعنی نکو امبیجن تنه لباکوری کردستان ترکیه هم بر کردان سکنه وقتی که 2017 امبیجن رفراندوم سرخوبونی پیک هات برتکن هری مزن هری گران امبیجن دولت ترکیه نشانده و هر ایران و عراق نشانده وقتی که روجاوا پیش و دشیدن پنگاوین پیش و داوی جیتن یا بزیدهی راست ایریشن ترکیه تیتن یانشیین امبیجن عراق تیتن یا دولت سوریه تیتن دوی روشه دا دوی سردم اکوامته دا درباز دبن براستی بر روح نوروز روح برخدانه بسری دا یکیتیا گلی کرد یک ریزیا گلی کرد امبیجن دوی روشه که کرد دا درباز دبن آلیه که دا انتگراسیون که روجاوای کردستان به حکومت شامی را بردوام دیکتن حالیه که دا به واژه آشتی و جواکا دموکراتیک باکوری کردستان دست پیگیری و بردوام دیکتن حالیه دن روشتات کردستان ناو روژن دیروکی دا درباز بیتن هم دزانن هر آلی دخوازن که دست کفتی کردان دست دیوان در بخن جاره که دن وکی 100 سالا 20 مین جاره که دیم کردان تونه حساب بکن و دنگه که بی کردان آوا بکن و روشه هنه دا کرد دو خالین گرین تو بیشه کردان دانه یا خاله بگیرین یکیتیه یا دویمین جی بر روح یکیتیه برخودانه هم بیشتر وقتی که کرد بر روح یکیتیه برخواد دادن لسر ایرشی روجاوای دنیای همیه دید راستی مدگلک جهان آنی زمان بر روح یکیتیه براستی بدوی برخودانه لهمبر ایرشی روجاوای کردستان کردان دنیا هجاندن جبوی که یک رزی یک هلوستی هم بیشتر لباشوری کردستانی، لباکوری کردستانی، روجاوای کردستانی، دیاسپورای کرده که در دنیای جهان بجیتن هم بروان ایریشن هوانه راستی بر روح که برخودر هم بیشتر برخودان هر وها یکیتی یکیت کولان کردستان دا 4 پارچه کردستان دا آوا بو. او وینه جبوی کردان براستی وینه که دیروکی بو. او سکنم جبوی کردان سکنه که دیروکیه. هم دزانن یعنی ایکو دخوازن کردان تو نبکن ریا کردان اول به روحت لبه نوروز 2026 رها برخودان لسر یکیتی پیش و ببتن ایریشن سر کردان امبیجن تک ببتن و هر وها کرد روشتاتا ناوین دا بکاربن پیش روژا خواه به ایراده خواه به بریار خواه دیار بکن به روح هانجی امبیجن یکیتی خواه آوا بکتن بله هم دزانن شرط و مرجن 4 پارچه کردستانش هفته جداترن لیوه نایوه معنی امبیجن بروح یکیتی پیک نایتن یعنی یکیتیش بوی کردان گلکش پارتیان مزنتره یکیتیش بوی کردان گلکش ایدئولوژیان مزنتره براستی یکیتیش بوی کردان جه هر پارچه که مزنتره گره کرد دمل دست به یکیتی آخواه لسر روح نوروز آوا بکن و هم باورن او روح نوروز دا جی او یکیتی پیک بره و لسر کنگره که نتوی لچار پارچه کردستانی و دیاسپورای و کنگره که نتوی جی آوا ببه به ویره کنگره نتوی جی براسی گلی روشتاتا ناوین دا و هر وها همبر وان ایریشین هوانه و وان ایریشین قرکر تنه دکارن به ویریا هنی خوب پاریزن و بیشتر پیش روزا خواهی به ویرنگی آوا بکن. وان روزی که هم تدا درباز دبن به ویرنگی هم باورین گلی کرد به هشمندی و که نهاج مگود نوروز به هشمندی به زانستی به بریاری به برحک برخوادری تی پیشوازی کردن نکو تنی نوروز جشن و دیلان تنی نه بله هم بیشتر نوروزان دا هم گلک جاران هم بیشتر دیرو که دا ایکو گلک بردلین مزن هاتن داین یعنی به هزاران کزیزر و خورتن سنبیلسور بدل هاتن داین پیشنگین کردان هاتن قتل کرن اوجتین ببیرانین لسر وان سر شوب وان بردلین گران کرد و بروح برخودان جی به تایبتی بروح برخودان نوروز پیوازی دیکن بوی قاضی جارک دی دوباره دیکمش بوی کو گلکی گرینگه خالا یکمین یکیتی خالا دویمین بروح یکیتی برخودان
reçeteya Kurdan ya serkeftinê divê van rojên dîrokî de. بله هەواڵ ئارام هون جێ دەبێژین ئەم بئیدانە کو نەورۆزە 2026 لە باشووری کوردستانی نەورۆزێکی هەری گەش و پەیامین هەری خورد بە گەرا ئەماسوەیەکی وسا ژواب پرس بکەم نها بەرنامەیە وەیە نەورۆزیا لە قەندی لێ بەرنامەیەکی بچە ئاواییە کەسین کوتدە بەشدار ببن پرۆگرامێکی بچە ئاواییەوە هەیە و هەروەها پەیاما کو هەن دخوازن ji binarê qendî lê bidin tevahiya Kurdistanê çi ye؟ ڕاستە لە ڕاستی نەورۆزی 2026 قەندیلدا ئێمە کۆمەڵک هونەرمەندی گەورەی کورد بانگێشکراون بۆ ئەو ئاهەنگە پیرۆزە و لە هەمان کاتدا لە قەندیل پامی پیرۆزبایی دەبێت و تەسەوەڕیەوە بان ینی پێشبینیەوە دەکرێت پامێکی ڕێبەرایەتیشە بێت مەتا سەرڕاستی ڕوون نییە پامەکە ڤیدۆ دەبێت یاخۆ هەر نسکوی دەبێت یان نووسین و من بۆ گەلی باشوور بە تایبەت پامی ما وەکو مەجلیسی قەندیل لەڕاستیدا دەمانەوێت نەورۆزی قەندیل بیکەین بە نەورۆزێکی مێژووی 2026 ئەم بۆ یەکێتی نەتەوەی گەلی کورد و ئەوەی بکە سەرۆکایەتی پەیامێکی بۆ چوار پارچەی کوردستان نارد بۆ لایەنە سیاسیەکان کە یەکێتیی نەتەوەی دروستکەن و ئێمە وەکو قەندیل وەکو دەڵێت زۆر بە دڵفراوارین ینی ئومێدەوارین بە ئەم هەنگاوە بەرەو پێش بچێت و تەسەووری بەش لەوەدا 2026 بۆ گەلی کورد ساڵێکی مێژووی بێ لە ڕاستیدا ئەم لە باکووری کوردستان ئەمیش لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕاستیش ئەو ڕۆسەی کە سەرۆکایەتی لە باکوور لە تورکیادا بۆ کۆمارێکی دیموکراتی پێشکەشی کرد و هەم ئەو شەڕواڵۆزی کە ئێستا لە ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەیە ئێمە وای دەبینین لە قازانجی گەلی کورد ئەوانە بشکێنەوە و بۆیە من لێرە دیسان داوا دەکەم لە هەموو لایەنە سیاسەکانی باشوور پەیامەکەی سەرۆکایەتی بە گرنگ وەربگرن و یەکێتی نەتەوەی کورد لە بەرنامەجدا دەرفەتێکی مێژوویە ئێستا بۆ گەلی کورد هاتووە پێش دەتوانن ئەم دەرفەتانە بقۆزنەوە و پەیامشم بۆ تەواوی لایەنە سیاسەکانی باشوور تەواوی سازیەکانی باشوور تەواوی گەلی باشوور بەگشتی ئەوەیە کە لە نەورۆزی 2026 قەندیلدا بەڕێکی بەرخودێرانە بەشداری قەندیل بکەن. بله هەواڵ مەمەد وەکە هەواڵ ئارامژی قەڵاویەکە کرد و بەتایبەتی پەیامێن ڕێبەرتی و پێواژوەک و بە ئینسیاتیڤێکی خورتیا ڕێبەرتی هاتیە دەستپێکردن دوێ نەورۆزیدا بەشداربوونا گەلێک کورد بەتایبەتی یا نەورۆزە لە باکووری کوردستانێدا وێ باندۆرێکە بچە ئاوایی لە پێواژوە هەی بکە بەتایبەتی دواختێکێک و هەرکەس دەبێژە ئێدی چما درەنگی دمەشە یعنی فکارین بەوێ ئاوایی هەیدا بله براستی ام بیژن د باکوری کردستان د ناوا ام بیژن گل دا براستی به باوری لسر دستلات و دولت ترکیه بوی به پیواژه آشتی و جواک دموکراتیک هیش خو یعنی اب به باوری هنه راستی ریشه لسر روجاوای کردستان کو ام بیژن دولت ترکیه جی به راست ناوا ولی ریشنال جی خو گرت اب به باوریه زیادتر جی آوا کرد یعنی بوی که حتی نه دستات ترکیه تو پنگاون شنبل سر و پیواژه ناویدیه داخواز اگل جی ام بیژن اوه کو به تایبتی وکی ام بیژن برز جالان حتی نه پیواژه یک عالی حتی بدمیانیه گله کی پیام انگرینگ و بریار انگرینگ جی به اراده کی مزن گرتیه اف پیام و بریار حتی نه در کفتن پیشی و برز جالان به ریاهان اپ پیواژه حتی بدمیانیه به تایبتی باکوری کردستان گله کرد بنده کو دولت و دستات ترکیه لسر و پیواژه جی پنگاوین شنبر باوجدن بله داخواز گله کرد ام بیژن قادن نوروز داته زمان یعنی ام بیژن بروجان باجار و باجارو که باکوری کردستان نوروز ته پیروز کردن و ام بیژن گله کرد وان نوروز داج داخواز خایش پیشوچوین پیشوبرنا و
pêvajoyê jî rastî ez bêjim tîne ziman. Boyê ku ev mesela hani ev pêvajo pêş ve biçîtin belê di Newrozê da daxwaza gelê Kurd bi taybetî li ser pêvajoyê desthilata Tirkiyê di serî da şert û mercên Birêz Öcalan û her wiha em bêjin pêngavên şêmber li ser pêvajoyê werin avêtin daxwazên herî sereke ne. Wê divê Newrozê da ji wekî mamoste ji anî ziman herkes bilal bendê be wê peyama Birêz Öcalan ji divê Newrozê de belav bibe. Yani Newroza Diyarbakır'da taybetî em dikarin bêjin wê peyamekî bi vî rengî were belavkirin wê Birêz Öcalan Newroza gelê Kurd bi giştî jî pîroz bike wê em bêjin mehne evê Newrozê jî bi peyama xwe da jî di gelê Kurd û çar parçeyê Kurdistanê ra jî parve bike. Lêbelê eger daxwaza gelê Kurd ku derkeftiye pêşiye di qadê Newrozê da ji bo ku dewlet û destata Tirkiye li hember van pêngavên dîrokî pêngavên şêmber biavêjîtin herkes li bendê eger dixwazit dewleta Tirkiye dixwazit ew bêbaweriya nav gelê Kurd da li ser vê pêvajoyê ne ku em bêjin bi pêvajoyê bawer nake desthilata Tirkiye bawer nake wekî din dizane em bêjin pêngavên heta hatin avêtirin bi taybetî pêngavên Birêz Öcalan hatin avêtirin em bêjin baweriyekî bê hempa baweriyekî li ser vî alî heye lê baweriyekê mezin li ser desthilata Tirkiye heye û ev pêvajoyê jî ji boî taybetî boî Tirkiye û Bakurê Kurdistanê û çar parçeyên Kurdistanê ji bi rastî pêvajoyekî dîrokî ye. Eger dewleta Tirkiye jî bixwaze ev pêvajo pêş ve biçîtin bi serkeftî pêş ve biçît û mezin bibît û bi davî bibîtin gere daxwaza gelê Kurd a qadên Newrozê derdkefte pêşiyê gere bersîva van daxwazên hanê jî were dayîn. Eval Mehmet bibûre eval Mehmet. Yani em dikarin bêjin eger ku bi milyonan Kurd li Bakurê Kurdistanê de qadên Newrozê de careke din peyama xwe û dilsoziya xwe ya ji bo bi taybetî bi tevgera xwe re bide nîşandan vê carê ew dewleta ku hinekî gavan direngî dixe û bi vî awayî tevgereke dide meşandin neçare ku vê rastiya civaka gelê Kurd bibîne û gavên ku davêşe lestir bike? Yani em bêjin qadê Newrozê da bi taybetî gelê Kurd li pişt piştgiriya vê îradeya Birêz Öcalan û her wihaya vê rêxistinê ji ber vê pîrasaya çareseriyê bi biryarekî gelekî mezin û bêjim daxwazekî gelekî bilind tîne ziman. Ev ya zelal e, ev ya ji aliyê dewleta Tirkiye jî em bêjin êdî hatiye diyarkirin û dizane vê meseleya hanê jî. Eger dewleta Tirkiye dixwaze ku em bêjin yani bi salan bi sedan salan dewleta Tirkiye bi hemû hêzê xwe ser gelê Kurd da hatiye lê nekariye gelê Kurd tune bike roj bi roj bi berxwedana xwe bi berdilên gelekî giran millet gelê Kurd bi pêş veçûye. Heta astekê hatiye carekî dewleta Tirkiye em bêjin mecbûr maye êdî tirê û rê û rêbazên wê nemane carek dîçûye em bêjin deriyê Birêz Öcalan xistiye ji bo ku ev pêvajo çareser bibîtin. Ji bo ku ez bêjim ev piskirêk çareser bibîtin. Ew jî dizanin yek rê tenê heye ew rê jî em bêjin ew rêya Birêz Öcalan û İmralî û her wiha ev rêxistina hanê û gelê Kurd bi biryara gelê Kurd e. Gere dewleta Tirkiye demildest bersîva vê daxwaza hanê bide. Eger bersîva vê daxwazê jî direngî bike dixwazet nava pêvajoyê da bi rastî hinek pêngavan bêmane bike yani diyare eger bi şeklekî vê şeklî tev bigere wê carekî Tirkiye keve nava qirêzekê gerekî mezin dat vê rojhilata navîn da gengeşiyên ku rojhilata navî da rû didin dewleta Tirkiye nikare xwe ji van gengeşiyan dûr bike. Boy ku ev ya bi rêyekê demokratîk bi rêyekê aştiyane piskirêka Kurd çareser bibîtin daxwaza gelê Kurd e we bi biryardarî û em bêjin bi piştgiriyekî gerekî mezin piştgiriya Birêz Öcalan û em bêjin vê pêvajoyê diketin gere dewleta Tirkiye bi taybetî van qadên Newrozê binêrîtin daxwaza gelê Kurd û daxwaza wan ji qadên Newrozê da bilind dibîtin gere guhdarê wan daxwazan bibîtin û hember van daxwazên hanê jî pêngavên xwe yên vê pêvajoyê pêş ve bibet û serkeftî davî biketin biavêjîtin. Belê. Heval aram ez hema pirsa dawiye ji te bikim ji ber ku dema me jî bawayekê kin maye tu jî bikaribî bawayekê kin bersiv videoya gelek baş be. Yek heta niha helwest û nêzîkatiyên hem xelkê Başûrê Kurdistanê û hem jî partiyên siyasî ya li ser banga
ویا بجداربونا نوروزا قندیل بچه آوایه و بانگوازیه که هبش بو جواکمیا باشوری کردستانی لەڕاستیدا نزیکبوونەوەی هەم لایەنی سیاسی هەمیش گەل بەگشتی لە باشووری کوردستاندا لە ئێستادا نزیکبوونەوەیکی باشەیە هەم پەیوەندیکی باشیش لەگەڵ قەندیل هەیە و ئێمە ڕاستیش ئامادەکاریێکی باش کراوە هەم لە ڕووی مانەوەی ئەو ئایلانەی کە دێن لەوێ دەمێننەوە و هەمیش لە ئەما کاتدا هەم لە ڕێگاوبانەکانیشدا ئێمە هەموو ئامادەکاری کراوە و هەم لە سەعن و لە شوێنی پیرۆزکردنی ئاهەنگەکەشدا ئامادەکاریی تەواو کراوە بۆیە من لێرەوە دیسان لە کەناڵەکەیەوە داواکارم لە گەلی باشووری کوردستان بتوانێت بەشداری ئاهەنگی نەورۆزی قەندیل بێت و نەورۆز بکەینە هەرێمی ئاشتی و دموکراتی گەلان و هەم نەورۆز بکەینە سمبولێکی نەتەوەی گەلی کورد دووبارە و لایەنە سیاسەکان بەیەکەوە دووبارە پیرۆزکەین و لێرەشدا پەیامێکم بۆ لایەنە سیاسەکانی باشووری کوردستانەوەیە بەدەم داواکاریەکەی سەرۆکایەتی دیسان من دووبارە دەکەمەوە ئەو پەیامەی کە یەکێتی نەتەوەی کوردان پێویستە بەڕاستیش لە ئێستادا دەرفەتێکی زێڕینی بۆ کورداتە پێش کە لە ئێستادا بتوانن ئەو نزیکبوونەوە یاخود ئەو یەکێتیە بەڕۆیەکی فراوان بە هەواڵەتی بتوانن نەتەوەی دروست بکەن چکە بەر دەرفەتێکی گەورەی لە ئێستادا بۆ کورداتە پێش ئاماژەی دەکرێمە لە هەر چوار بەش کوردستاندا لە شەڕداین لاتمان لە پرۆسەی هەشتێدا کە لە شەڕدایە بۆی لە ئێستادا یەکگرتنی گەلی کورد یەکبوونی گەلی کورد ڕاستیدا ئێستا دەتوانین ئێمە ئەو خەونەی کە لە 100 ساڵی ڕابردوو نەمانتوانی وەدی بێنین بتوانین بگەین ئاماجەکانی خۆمان وە خوێنی شەهیدەکانمان ئاسوودە بێت لە ئەمەدا چکە ئێمە وەکو سەرۆکایەتی لەمە 50 ساڵ خەبات و تێکۆشان شەهادەتێکی زۆر تەنیا بۆ ئەوە بکەمە وەکو کورد وەکو گەلی کورد بە هەر چوار بەشی کوردستان خۆ بکەین بەڵام لە ڕاستیدا ئێمە توانیمە لەسەر ئاسی جیان وەکو نەتەوەی کورد وەکو گەلی کورد پێنا بیناسێنین بۆ ئێستا دەرفەتێکی زێڕینە بۆ کورد کە یەکێتێکی نەتەوەی بتوانن دروست بکەن ئەمە خاڵێکی جەوهەری بەڕاستیش لە ئێستادا من بۆیە دووبارە داواکارم گەلی باشوور بە هەموو ڕێگەکان بە هەموو لایەنەکان بە هەموو ئاینەکان بتوان بەشداری نەورۆزی قەندیل بن من شتێکی تر ناڵم لەوە زیاتر gelek spas heval Aram Hüseyin hevserokê Meclisa gel Abnarê Qandîl û di heman demê de jî endamê Komîteya Amadekariya Newroza 2026 ya Qandîlê ji bo bejdarbûna we û van peyamên we em gelek spasiya we dikin her hevî spas bû yoş û her wiha li gel me amade bû parlamenterî Dem Partiyê Mehmet Kamaç ku li paytexta Amedê bi me re amade bû ji bo bejdarbûna we jî gelek spas heval Mehmet her hebin gelek sabin qewet bejwera بله بینرین هجا به هر دو میوانی خوین هجا هم ج آمد و هم ج قندیلی مخواست ام اتمسفر نوروز 2026 و بچه آوای درباز به او پیامین سرکین کو بین داین او برخدانیا کو د نوروز د بتایبتی چوند کارم جبو گلی کرد د روجا ایرو د هینا سودمنتر به مخواست ام بو بینرین هجا را پار بکن ام نها نوبرک کند دین او د سری ساعت ده به میوان نو او بروجا وکنو ام لپیش یاونه